Jotele County Maembu jopur kod joan Muguka osingo mar medo kedo mondo migidhi nyime kod uso Muguka mosekelo dongruok e gwenge ma mbere. Manen seneta ma Embule ni Kivuti mane bagoro mechiro maduong' mar Kiritiri miuse Muguka kwedo weche ma jotelo makadwadh nam chumbi lieko ni Muguka en yath mamero ji. Kivuti wacho ni Muguka ma en kido mar miraa en mwandu miuso kendo konyo e siro familia mathoth modak e gwenge motuo ma County ma Embu kendo puodhe e pacho kaendi. Gisingo madhi e doho ka gikwedo kum mar uso Muguka e gwenge makadwadh nam chumbi ka gikwayo jo ohala mag Muguka mondo ohore mos ka girito ng'eto mar doho. Muguka is not a drug. A lot of research was done before the act was enacted. I can assure you that. And the records are there. Muguka has been, miraa has been tested in so many aspects. And in fact, there are even products of miraa which are in the market, even Euro products, which are processed miraa products, leave alone the actual miraa that we chew normally. Sisi tumesema, sisi tuko ndani ya katiba, tutauza Muguka yetu tukiwa ndani ya katiba, tumekubali vile katiba inasema. Na kwa hivyo tunaomba hata Rais Mheshimiwa William Ruto, tafadhali ingili ya maneno. Serikali ya kaunti ya Mombasa ni serikali moja katika zile serikali 48. Kwa hivyo tunaomba uingilie tafadhali, ndio hii maneno iishe na biashara